tout bas, mon ami, qui j'aime bien. Mais espero que uma forma de dia do pai tem bel video pour nous. Ki video? Maman te, regarde. Ou pal met rad? Nap fèm ri. Jen te delimena di nou an pou al met rad. Don seri de rad nte achete pou li kom si pou vakans lan. Pou mte fè kak ti aktivite anseman avèk yo. Men malerezman koronavirus pa kite nou fon pa. Li boko jam mette yo, kounya mbral fèl mezire yo, kounya nou pral gade. Gade avèk mwen pou nou dim sa nou pense. Li men ap vire takou an topi. Men sa mi gado model. Hey! Mon mele. Kepi ava ka rentre le tet model la. Choua fel pat ka rentre. Sa son bel ti kepi an ti jip. Sa se an ti wab, mwen men ti wab lan pil, mwen men kouled, mwen men li vini a tout ti jaket ki sou li an le, kom si li ap soti. Mwen kom si kouled joun abwi ko fel bien pil. Kouled joun e joun abwi ko. Sa son ti wab, mette an ti kosaj blan an bale. Sa son ti John Sou pou li men al kale dada li sou palke pou lal boy la tout sa. Ti John Sou bien bel a fleur pou ete ya. Douvel bien bel, ok. Mwen men rad si mba mon rad mbachil pou vitit men. Mwen men bel ti wab sa li ka, un ti wab soare li ka mette la journée aussi. Ça pa depan de kote l pou ale. Al kal nan restaurant avec li. Ok, un bel ti rad. Fè petit ou bel tou, achete bel ti bagay nan. Ti rad sa yo ou kapab jwen nan plas, yon boutike le plas pou ti moun. E pi nan Zara ki, tou kapab jwen bel ti rad sa yo e nan Toto. E tou akote sa yon mwen me achete, koz yo gen bel ti koule, bel ti rad. Men model la! Fitu Miss Haiti. Mwen me konsay sa anpil. Mde achete li nan Zara. Mwen men anpil mwen vreman men koule a tout sa. Sa osi, sa an ti John Sou. Mette yon ti mayo an bali. Mayo a son ti polo. Ok, touve li bien bel. Kapran van, tout sa. Feti moun yo bel tou. Pa selman ou menm te tou. Wap mache tan kon diva e bebiti tou menm. Ok, feti moun yo bel. Mwen men ti pantalon sa. Ti pantalon chire sa yo kap mene yan. Machete nan yo pou tou. Ok, bien bel. Semblon diva, petite diva, ou fort diva tout. Ay, napwe li gen ti mayo manche long. Sa, ti mayo manche long, parfois nou al nan sine, parfois nou al nan restaurant, parfois nou monte bis, yo fe fredi, yo fe fret, kom si air conditioner yo. E pi li kapab mette yo sou li gen ti jacket li gen ti. Tout ça, d'accord? Machati moun yo bien en forme. Vi mene ti moun yo soti, mene ti moun yo fè ti aktivite. Pou le wè bagay pou yo pa pantan. Sa son bel ti korsaj. A papillon. Ti korsaj sa wap jen yo nan Toto.
Comme si ti toile la tisi ya. Yo bon, se bagay comme si manik mette yo nan machine à laver, yo lave. E pa bagay ki pral fini kounya. Ti ma ou sa m gen yon lad nan. Gen yon lad nan t'achete pou mwen. E pi toto gen pou gen moun, gen pou ti moun. Ok, sa e denye li mena. Sa e denye ya, li mena te di mi te fatige. Si nou vle we, pes video kon sa toujou, bal yon like, e pi komante pou nou di m son pase ki esot pi bel. Yon apwe, biento, bye!